Oh hello, welcome back to my channel. Part P hi video yon ke bol thei tapon boine new tam ta ni ke nei je hin part on ke nei jo pon hi je chun an ke bol jo pon hi ahin la tunin bol thei ke ding nom tawin hi je chun I bol bano glitch part 2 hi in bol ke deu hin sei ke deu hi in lunglu ta ngai ding in ka hin te me tun sei tam ta lovin hin sei pan ta hoite Sergeant Vic Chun Maria hi than mula ompe ta chu anaki mu pe hin hidi chun Maria cha ko phein gari sunga chun Sergeant Vic Chun Maria koma na chanu chu ena hi chule ama ong hi hung tho do dingin cha de me I ham tia ke nei ki thopia no loi hom na chu nei sei pia hele na chanu yong I hol do de alang khana Charlie to Kirsty yong chu golang chapang ho party bol na chun aga Kirsty chun Charlie chu lampi da go nai le Charlie chun nom po nei Chepa chun Kirsty chu chi in golang dang ho ko ma chana go towin chom khat jawin akom vel le khan na chun aga wa le we nai hitia le ko ma om hona ke hon lai ta chun Kirsty chun alung mit tabong ata tabong chun mi khan hin tuila chun tha dinga go in tuila chun a son lu jin ama jo hung ding do jin na hin la khat pa chun a son lu te te jin tha da go nai alang khana Charlie chu nom tan nunga ho ta chuna ki holim win ju adonin nom tan lung mong sele nom min nai le chom khat jawin Kirsty chu am tapoi ti chu hin he do pha nen gang chelen ama jong om naw chu ong le thain aloi ho sei pi dinga chun gang chelen han thi de ling hichipe ta chun James to kid yong chu om naw chu hong lung chen hone James chun kid ko ma lung kha min kin sara ka ma hoi tan phatian sei chen nange he thim sa nange ti nai hichipe ta chun Charlie chu hai the thun hong thlai lu nin James ko ma chun Kirsty am tapoi tin hong sei pi ta nai Chuin James in jong gari chu start ki din Kirsty hall chun apo do pai pai eti chun James chun Kirsty chu le lenga chun aga mu in khatpa tu chun an ni ke jap honin Kirsty chun James ko ma hichi lek tuila hi mi khan hin ein tha he tai ka he do ta hin la ai tha chu ka he po hi chun ko ham gang chelen hall dan tin James ko ma chun a sei ta nai alang khana jan hia ni wa do pa John kitipa chu thil ki zo na khana chun agalu nin adang cha agil kil ji chun bong noi cha mu adon ta nai la nei pa chun hin kha me ni che pha chun ama alu hang be chen dukan nei pa chu vote na voin hilai kon chu hang po do achin public swimming pool chuna ga chi ke nin tuila chuna ki chom lu nin ama lama ke tha de ti in swimming pool chunga chuna to de na nai alang khana bo kitipa yong chu Patrick in luya ga chi na hona police hona ma ji chun police station na chuna police pa chun tu kalmi na mo chob lu lu hin tin warning hin pin hin sol do ta nai ai la hong do kun chun ama chun police pa ko ma chun Patrick chan ho cho bon chana sei pi su ke in chule om no yong chu hin sei pi hitia ki ho naw chu akwa ma chun James chun hoitan angai nei le chi pa yong hi athila ko na hung tho do mi khat cho hitai ti cho het pha chun aman jong location chun ga che in Patrick chu a ki mu pi ta nai James in jong Patrick ko ma chun phate cha in ama tamang banga than mula ko na hung tho ho mun khana mo cha sei nei le khat pa chun ata san tim pu nai ai la James se chu anga in hi chun James chun Patrick chu om na wa chun hin pui ta nai Patrick yong khan ho om na thun thun chun aman jong box ai la do chu la in he cha ke la do in khet ke da tin na hen pan ta alang khan na Vic chun Maria cha puin te si ho om na chun aji pa lion ta chun Maria chun ajipa ko ma chun masanga thu mo chu a sei chit bi ki nin chule to pa na hi num taim hon de chanu to I family hi phate ai sim phat kit de te na sei nei le hachi zo chun Maria chun Vic ko ma ka chanu thi na mun chun ga che te ti nei chun Vic chun a da chun Maria chu a chanu thi na mun chun aga pui nei alun lun hun chun Maria chun a chanu thi na mun chun a dingin a chanu alung se dan ho cha sei se nei le Vic chun anga zo mong pon che pha chun Maria chu alwal chang ta chu he kle pe na that do pai pai tan he alang khana James chun Kirsty that pa khol na chuna hin khol do tan chu in Kirsty ko ma chuna sei pi ta na he Kirsty ani thana chu koi madang he po in adong pa kif kiti pa ma wa chuna thai atha da ji wang cha ki sei pun a hilla eng se thang sit ja ki thara hi ti na sei chule atha zo wa hi kif chu kum som wal hi ji la ma kum pha zo wa ni ke tha do he tin jong a sei pi ki ne na hiti chun kif detail ho chu a le le kirovin a number chun nei pha chun Kirsty chun kif sa kol ta nai le kif chun a he na hin la ata san thei chun Kirsty chun le nga ki mu tu ding in alangana Dr. Elisa chu phone hin bolovin John chu hong ki poi ding in hin John chu swimming pool a chu koim khan ani hu do ai a hin la ama chu in
John in hoilai ko na hung ko na ko ya chula ipti ham tiong ki het lo chu alung kham pi le yegin hi chu doctor Ilesan jong het je chun art gallery khanen apui ta nai hi chi sunga chun mas thum min hi chu cha ke tu sa ne le khat pen to chuna ke tu ta ni che pha chun John a details wa cha hen hedot John hi adam la ya chu mi phalo ta gu cha mi chom mi gunda mi that ane hi ja chu mi pi ma sanga hi ani khai le wa aloi ni than ni Hecha pa chun John in jong a hi na chu hen ki hel chen tan chule doctor Ilisang chu an lung se do ni ti chuna ki chop zanin Kirsty chun adong pa ta ki hona ma bang chun lek panga chunga ki mu to hon ta nai kiu chuna sein nang thana chu ke ka hi po ye izat ve ka sei wangin mi tam ten ei ta san pon chule jela jong kan lewe tina sei nai Isipe ta chun Kirsty chun alung min na chun a ki tha pe to ho chu a hin mu in a that pa chun a khuna chu te tu ni ki bo lai a hin adong pa chun te tu nei pui Chen Kivin jong hilai mun chuna da la denin gari chuna ki tol mang pai pai tai alang khana Patrick chun golu pen ta hin ki choi do box su a hen da nai lan khen hongin na hin la sunga chun ni madangom pun wan tel de du khano me nai hichi wan tel de du mu chun alung sit pen calendar ki tinu chu hen gel do pa ye hichi wan chu calendar nei calendar hi native American ho hi in chula ain sung wa hi su na tonga China ma jong calendar te na chuna ga che ta nai le chapang pa bu ki pa te in ma cho an hi ki ne he ti chuna thu cha sei ta ve nei le bu ki pa hi Patrick dinga chu atu son lang ani hi tai bo api chuna ta san po na hin la Patrick chun calendar thu se ho cha sei ta nai le bo api chun hi chi pa hi athia ko na hung thu do hi ti chu a hin ta san tai a hin la adam la ya chu am ho in sung hi ki thu pi ne ngani pi lo chele lu yo ni lung set lo je na chu api lo ha nga Patrick hi helai muna chu ai no do ki dai alang khana ke chu aina chuna ga che in James do Sara chu ki mu pi ta nai Sara chun ke da mu chun ati jan hi aji chu alwai ngai ta jong hi in chele athi yong he na athi a ko na hi ta hung tho do ki chu lungdong ti za na di mi hai loi de gol hi na chuna ki lungsil the yeng hunin na ki kol to hune a hin la aji hun thakha da hi pha chun amani yong alung gim the yeng hunin ti chun ahun ki wai mo to ta ve Hiti chun hong ki boy pan tawin Sara chun ni masani a ka ina lu chu nang na hi amate ta nai la ke chun he nge ka ina ko nge piti ham te na hin don pune chuin Sara yong chu hong lo hangin hiti chun hong ki nil sa ngon tai ke chun athi masanga pa na hong chu ani ke ngai hun dan hi ti het pha chun James jong chu lo hangin ani ni hun chuna pho thim honin kin nani ni huna ka ni lung se he ate tai alang khana Charlie to Kirsty chu local pap phana chuna ga chi hone Helai muna hi World War I laya chu Charlie hi aloi hoto hen judo na ni chi jiu he chuin hichilaya pap nei pa to yong chun hong ke tu kin hunin hi chi pap nei pa chun hichilai ga an kon ho chu hoi ta ani he chu ke chile Charlie yong chu ani he dai hitia hong ke to zo hun chun chom kha jovin hi chi pap nei pa chun Charlie cha pui to win in chu langa chun galman cha ani Chain asin hong ki khelin Charlie to aloi pa George su agal kon lai hong ki vet sai Charlie sniper hi in mi kam na chun akap hin hi chi chun a hin le kap na ba chun aloi pa chom kha jawin ama jong hilai ho chun hong ki le kin ni chom kha jawin a thipai pe ta nai a hin la koi mani pizza thiam jong he do apo ve chule Charlie in jong tu chana hi iti ani thi ham jong ki he do pon hi ti chun alunga khamin alunga boy Chuin pamlanga aloi pa George te chu kitunga mu pha chun aman jong masanga chu George to hinani ki ngai hi ti chu an ke doi alang khana John to Elisa yong chu mun khana chuna gi khom hone chule chi peta chun Sergeant Vic cho hongin Elisa cho hong ki mu pin gang chala nami khol si nami koi tup si chu ke komana hin tha de te na sei chi peta chun John chun police pa cho hen bon luina ke delpi nahi hin la chom kha jawin police pa chun pisola chun John cho doin Elisa ko ma chu mi si chu ko khona na hin tha lawai le chi pai ka ka bi te ta nai chi pha chun Elisa yong chu Vic se cho nom tai chuin Vic in jong in sung lang chu aga khol le ta nai le plastic khana chun visor ki chun chu amu do ta nai Elisa cho dog ni nai le hi hi John than mula ka mu hi a hin la koi ma bang ka sei pi poi te na sei Chuin Vic jun gang chilin James jong su kovin tien Elisa ko ma chana sei ta nai le Elisa en jong James su gang chilin kovin chule aboi khat o me tiong cha sei pi alang khana James jong gang chilin hong ki go ngin om no na chun ong phai lut ta nai le Vic amu mu chun masanga Vic ta chuna ke lo tapun om chana sin sa thu sei dan cha ki khel the ying ta ye Vic hi masanga accident an tu apa na chu an ki khel
chuin Vic chun James ko ma mi thi ho hi acham chama hi tai hung tho nei sa ma ke ball thu me tina sei nei hi ta sei lai pe ta chun Elisa chun a topic chu hin khian hi chaga amu thei khat chu phiam ti ai le Elisa chun selgu khat ani alang khana Patrick Young bo te na pana hung do chun apo do pai chuin chapang pa bo chu hung do in Patrick ko ma chun ipina dei ham tinong sei ta nai le Patrick chun kanei ko go ke kha zo se no ho ka pi no me tina sei hi ti chun ai mun chun aga chi kin honin atu te cha te chu a ki mo pi hone ama se pe na chun atu nu ko ma chun mio si cha sei pi in chele ane go ke khat dong chu akela no mo cha sei ta nai le khan nu cha ta kon be chele yam ta na sei te te ai le police ka call de chuin Patrick Young om naw chon hong ke le ta nai le Vic chun amu pha chun tha ding nan delta na hi Patrick Young cho hong za mi nai le Vic chun a tha kun chet chun ko tong khada hin ki chut khain akeng chu ki bil thamin akeng cha bong hiti chun in sunga chun a zon lu do win pen kila rong cha ka win a jen leve Vic a condition chu a serious le yengin agu chu ki pela hung pai do na lai I hem tia phatia jen lo wa le athisana lung ka nga thi theina lai chuin James chun Vic car chu aga vele le na hile anung langa chun Maria thilung chu a hin mu do tai alang khada Sara to ke dong chu James ko ma chon hong hun ta nai le lam ka chun ke chun James to alu khom thu cha hen sei do pha chun Sara cho lo hang be sen ke chu ga de chun a hen da lain an kum sein ama chu police station lang cha hen del ta nai police station an hun chun amman jong Chris ki ti pau ko ma chun a he do in ke ki tinu chu kain chunga ni lu ne hi chun arrest ball win ti in address jong chu aum na yong chu hoi ta na sei pi na hen da lai chom khat jovin Chris ga chi ta nai le ke chu amu ta ba ta nai chuin ke chun athia ko na hung tho do thu a bon chan mio si cha sei pi su ke tai Chris na ta chan the be se pon he jong le ke ko ma chun a sein EPP le je le chun chom khanum pho ta din tin an sein je le chun a hen pu lu ta nai he ti chun ke jong jeb sung ka adinga chun je le chun a gom tai alang khana bo to Patrick Young chu bo phone adinga chun aga chi hone bo phone chu Patrick atu te cha te ho chun ni la pi hi chu nung na da ju ka chi hone hiti chun naga sei hon ta nai le atu te pasal khat pa chu gelo lambe chun achal bet yengin oniama ho theyong he pu nai chuin Patrick chun chamchineu chala do in khat pa lol chu doin gang chelen phone ma chu sein tin na sei sa da nai hechi pe ta chun Patrick chun alungmi na chun athi ni ni khu chu a hen mu nai Patrick chu American hona tha hi po in achapa ta chun a tha chule anu yong chun hoi ta ve da hi alang khana police station chun James chu hong hlungin ke chu hong la do tan hai chun Chris chun James wa dongin EPT momo ham nei se pin tina donge James chun all sei ta te Dr. Elisa a medical report phatian background check in tina se heti chun om na longo chu hin jun hunin lamka chun James chun ket ko ma chun Elisa hi om chan adi poi pham khatwa abui hinte ai lowa le chi thodo kit ton ke saya thil khari a het ma selo hinte tina se chule ama hin gu thi mayong hi experiment bol da ti hin te dinong aging mo nai alang khada Dr. Elisa chun Vic akeng chu surgery hoitena hin bolina hin chai ta nai koi maum lo pe ta hin Elisa chun John ko ma ga chi nang vi hu ga that to tan aji chu ama hu ki pal naw khana hung pang de te na sei cham kho jovin James chun Elisa chong ki mu pi in hi chin Norgard company te le kha hung kam e selgu khat ne phatian na pon chan thing selen sein te na dong ta nai Elisa chun amho company khut no ya na tong dinga hi ne ging mo ham amho company zo ke khut no ya na to he te na sei alang khana John jong chun chamcheneu ki choin Vic chu ga tha da ti ta nai le Vic chu na hin ho pi in nei tha ma sangin ka par su ga ven ti nan sei John in jong a par su ga ven le viser khada muin hi sama no amu ta nai la thi se si chu na hin hesu kevin chule athia hing se se yong chun athi naw ji yong cha bon chan an khet chi su kevin chule ko hi yong hoi tan an khet chi su ke yo ve chuin Vic chun John chu hin le zolin hitia athia ko na hung tho si si hung hing si se ban tha do su ke hiti chule amu hoi a hin wa ima cha kan na poye athi chu athia dinga hi tina se hiti chun hung ki to honin ke to Charlie to Kisti chu a hin kidnap ovin tha do dingin ga de chun a hin jam pi hone anung langa chun Elisa to James chun ga de chun anung chu a hin del pe kin hone hechi khusunga le phunga khel khel thiding hi ji chun dei phunanga chuna pui honin hi chun apui do kun cha chun James jong so hong hlungin Vic chu akap li pai pai ta nai chuin John jong ke tha dinga tin le langa chun agal gai ko ta nai le Elisa chun amu pha chun a hin le pui ki ne hechi pe ta chun James chu a hin phone ovin azinu naw nei ding kun cha he tai ti chu a hin het sa ve
se pha chuna ma jong gang chelin hospital lang so azun jel ta na azinu chu naw nei ding kun chana no men ani peng yeng tai cham khat javin naw sen ni mei mel hoi ta kha cho han nei hunin a hin la anu wang chu a thi na long yeng en hiti chun emergency in surgery za bol pai ta ve surgery hong ki chai chun dam selen hong do ta win hin la doctor pa chuna sein surgery ki bol chunga chun nazinu chu cham khat ka tha su man ve cham khat javin hong hing pai ki ne tin a sei chuin james in jong azinu cha ve in kazinu yong hi athia ko da hong thok ki tam ti na king mo nai ala sin na chun chris ki tipa chun james so hen kolin Dr. Elisa a medical report cha hen sei pi in Dr. Elisa hi athi na kumni langa che tai ti na hen sei in film nong chong ki chai pai ta na hi oh hello abon chan hen ve jen ki pa thu ka hen sei in par wan na met kha lo la ya hele a link description a ka hen koi de hin ani ve te din ka hen te me aban video ki mu ki ka divin in dap sel che ta ve